So guys, mo ni nahitabo ang file sa video nga akong introduction unta na-delete siya, na-error siya, na-corrupted siya. And kay bawa mo ko nga naanad na mo sa akong introduction and di gini mawa before magsugod ang vlog. Kay bawa mo sana kani ba mo na gingon ninyo kay na. Oy guys. Woo! What's up guys? So welcome to another video. Kani siya video guys, about di siya dong pag graduation na mo as a senior high school student. Kami ang pioneering batch sa K-12. And kuan. Kapos i-explain na tanawan yung video. So guys, nabot ang mga pare. Grabe mo pare ari. So kanina barkadahan raw guys. Una silang ni-welcome nako as a new student dire sa Holy Spirit. Sa una si pag grade 11 ako. Sila yung welcome wholeheartedly. Ako yung welcome ni Ray. Oh, sila yung welcome no guys. Dahil sila Papa Boy, si Lan, si Prince, si John, si Silio, Jose, si Ninyo, Ivan, John, o Luigi. So, nana yung parents mo ba? Nana. So, gusugod na guys. Gusugod na. Ay, Thomas. Congrats bay. Problema ko guys, yung pa si Papa. So, pagpasuhan, magsulo ko ni style lao. Ira, ikaw. Ako po. Wala po ni Mama. Ano, mapanat po siya traffic to. Nung si PJ. Burnout sa mga. Burnout eh. Malate din ako. Burnout. Oh, may dubig. Late. So, kaya una ni Paso guys. Muna yung mga honor guys. Kami ang tato, pero sila na lang. Oh, honor kami guys. Pero may nukod doon. It's the motherfucking Eagle Double G. Una ni nukod kami guys. Honor kami. Let's go, honor na kalans. Kira mag-day ko na. Basta gwapo. Ay na. Okay, nag-di honor mo sa gwapo. It's the motherfucking Eagle Double G. Sugang. Ay, upload na. Lagi. Ikat din ako. It's the motherfucking Eagle Double G. Para ni Sander ba? Napabot mo sa mga parents guys. Paabot din nila kasi muna. Isa mo na. It's the motherfucking Eagle Double G. Sa lens? May ragyo ko na honor kay late ang parents. It's the motherfucking Eagle Double G. Hilas mo ka buhangga. Uy, buhangin uy. O pa ganun, ibiti tayo. Oo, binitahan pa rin eh. So muna yung musoto niya guys. Muna yung gitawag kong sablay. Sablay. Ibig siya magtoga eh guys. Nagigila ba yun. Kaya mo yung sulob sa muran. Kabaw sa mong gila. No, let's go. Lo, stem na? Paspas kayo lagi. Yo pa si mamag papa. DJ ko ni style ba. Wala pa mga donor pa mga muna. Isa. Stem na mo na. Stem lagi nga honor. Aw lagi. Tag-agad. It's the motherfucking Eagle Double G. Sir, wala pa yung mama dar. Wala pa yung mama dar. Mama lagi mo. Mama, papa. Ang mama, baba mo. Patay. Kasi na traffic to, dawis ba? Few inches later. So guys, sabot to si mama, papa. Wala. Ganyan raw, gawat ninyo. Ganyan helikopter, yung may gasolina. Sir, helikopter lagi. Nagawat sa mga guys. So, ano yung mga S man to? Last mo tayo S. Yung kaganiha raga sugod mo pa mali ay. Sugod ba ito ganiha? Layo pata. Coba. Dugay mo. Hindi raman din ito taga ito magbuwat at ito. Ano ra kayo dito? Dito ito magbuwat ato. Hago kaya ito magbuwat eh. Hi guys. Hey James Sayen. Arsi Munoz, kinagapahan na mo graduate. Oh. No, thank you. Business is booming sa Libay. Ikaw. Let's go kayo. Mag-graduate agad mo guys. Graduate agad mo James. Oh, graduate na siya. Ayun, laki. Hey James, mag-graduate agad. Ano na? Ako ani. Saba. Mukha ka si Sarah. Ay, mama sir.
Ay, mama. Ah, katawa gitu. So guys, may paso na guys. Mabara sila magpapa. Doon na may shelter guys. Inyung na. Hey vlog. Hi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, sit. Sit. Una ko sitmate guys, Chaboy o si Sulyo. Loy kay guys, KS sa mga palido. Kami kinalasan yun biga. Nago kay gipaningot, may ko tuwat to loyo. Before me mo graduate guys, pag-mas mi una day. Asa ni pamon kay dapat sole bang mas guys. Pamo sa ato guys. See you guys. Naman ang mas. Karon maghuwat na may tawgon para kuha ng diploma ato sa stage. To. Ray, ikaw CR. Ano sa CR karon guys? Ulbo sa manis kay init kay ganiya. One, Ismer, Prince, Sam, best friend, muna best friend. Kapila ko. Janex, Hans, The Lovers, Best friend may buwang. Best friend may Ray karon. Karon na po. Others may si Ray. Caesar, Kalimtan na ning Ray tanawa. halos-los yung kalimtan. RG! Paul, Chonggo. Takers, ay, Kabel! Kumusta? Success? Success? Success. Graduate to this! Graduate na yun! Congratulations, dear graduates. May I ask you now to face our parents and visitors to receive the warm congratulatory applause for your graduation. So please. So karon guys, nag-awarding pa sila. Mga honor. Kami mga honor po. Dire na yung lingkod mag-honor sa mga snacks. Kami ang highest honor guys, yung kaon ng snacks. Kadagi ko gignog ha. Tugek and human. Equalness awardee. Kumari nyo ba? Swell. Kabli chaboy. Ano ba kabli chaboy? Kaon. Wow, good ba? Wow. Kaon to yun ako. Ngayon, may ignog na ignog. Pero kaon na kay tagsara ng kaon. Tagsara ng kaon. Kaon James, o ka na James. Izaras Maria Rosario O. Ano may kadugay guys kay ang mga apelido S. Namin sa pinakaluyo. John. Ignog. Jory Shania King. Kaon dia. Equalness awardee. Kaon. Kaon daghan na kaon. Wag. Ganay lem. Kana. Ignog. Equalness awardee. Kaon taro nga. Kaon. Velvet Grace S. Kaon. Pas mo kana. Oh, yeah. Equalness awardee. Vita Falls. A few moments later. Okay na?
Bigas. Ha? Para ham din eh. Ano dol? Dol. Biyong. Yung. Few inches later. The moments to cherish. Go well bet. We forget soon enough with bit our goodbyes. A few inches later. Tago-tago. Tapos pagkatawa ko. Muna yung view karon guys. James no? Yes. Yeah, boy! Now I'm sorry, I want more, let's not end tonight. And on as we go, something to fight. Baby, that's just the way we live. And only in the dark, we see the sign. Home is where we love, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. Maybe the last time. Before we go, raise your hands, raise your toes. Time is something special, just like love. The stars and snow. It's crazy how the years have gone. Memories of the drummer up and darling. Just remember, there's never a goodbye. Just falling. There's never a goodbye. There's never a goodbye. There's never a goodbye.
Hi. Hello. Congratulations dyan. Nakahubog naman ako. Ay, sabay, inom natin mo. Ayaw lagi ba? Apil-apil. Hoy. Boy si Bel, engineer. Morning ang petso. Si Dio, no? Si Dio. Abeles. Pasat Western. Abel. Ate Wen. Jan. Sabay yung Ay, vlog! Hey! Ikaw, tagasa ka? Tagasa ka? Tara.